که جونمی برگرد پیشم. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u Selamat sore, salam Hyundai Cirebon. Perkenalkan, saya Aris dari Hyundai Cirebon. Di sini sedang serah terima kendaraan Hyundai Creta tipe tertinggi Prime Tuton kepada Pak Surjana. Tinggal kesan-pesan pembeliannya seperti apa, Pak? Monggo. Ya, untuk Hyundai Creta baguslah kita. Luar biasa. Untuk salesnya juga luar biasa. Cukup. Siap. Hyundai Cirebon, best price, best deal, test drive, langsung beli. Kemarin pembeli